बेलाइखा हामबाय दिनै 12 तारिख फेब्रुआरी 2020 जों IPFT नि बेदाग युथ IPFT नि सेंट्रल कमिटी नि मीटिंग जों खालायजाखा आरो सिनि खुमलंनि नारवाई कम्युनिटी हॉल हायकबा कॉन्फ्रेंस हॉल दिनै नि मीटिंग सिनि Honorable Youth IPFT ni President Borong Menang sini Dhananjay Tripura bo sapai malia ayang bini district haika boni division kabang ma program ni karonai haipuna sini tini ni meeting ni sabapati Borong Menang sini Youth IPFT ni President Vice President Borong Menang sini Da Raju Debbarma ni President Chairman Siva Samtini meeting खालायजाखा सिनि अरा meeting Youth IPFT नि AGS नि प्रकाश देबबर्मा ते Youth IPFT नि AGS नि दा पुसराय देबबर्मा ते Youth IPFT नि सेंट्रल कमिटी नि मैक्सिमम लीडर्स न फाइ सफायका ते कक बसलायका तिनि जों डिसीजन हायकबा सिनि जे प्रोग्राम जे मीटिंग नि एजेंडा हमखा 2020 नि जे Youth IPFT नि फाउंडेशन डे 16 तारिख फेब्रुआरी जों खालायनानै थाङै दङ आबोनि बागै दाग्लायनि सिनि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे लाइ थांजा गोबां बिसिनि स्लाइ दाग्लायनिबो सोंते एसे जुदा खालायै जों सेलिब्रेशन खालायनाय Youth IPFT नि जे मोटो तै जे Youth IPFT नि नाहरमं अब IPFT नि ब्रादारहुड अर्गेनाइजेशन नि अंगैनो जों लाइ थांनाय गोबां बिसिबो जों स्ट्रागल खालायफैका एडिशनल तै कताल हास्ते त्रिपुरालेण्ड नामनानि हेकबा सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड नामनानि स्लोगानो सिनि स्लोगान दंगो स्ट्रागल फॉर न्यू सेपारेट स्टेट त्रिपुरालेण्ड अ स्लोगानो तैनो ताकलाय बाहिनो जों 2020 नि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे अब जों खुमलुंनि डिविजन नि बिसिंगो सिनि नुवाई कम्युनिटी हॉल जों ताकलाय खालायनाय ते सिनि अ प्रोग्राम सिनि रेस्पेक्टेड पार्टी नि सुप्रीमो हेकबा IPFT नि प्रेसिडेंट सिनि बरं मनang साल NC देबबर्मा बो फैनाय ते IPFT नि तांफां हायकबा जनरल सेक्रेटारी हायकबा सिनि ट्राइबल वेलफेयर ते फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बो मिनिस्टर सिनि बरं मनang सार मेबर को जमातियाव फैनाय ते IPFT नि गोबां सेंट्रल कमिटी नि लीडर्स एडवाइजरी बोर्ड कमिटी नि लीडर्स ते ऑफिस बियर अमा हायक्लाय जों ज तननो इनविटेशन खालायजाखा अबनो कारिबो IPFT नि जत ब्रादरहुड ऑर्गेनाइजेशन जे तंगमानि IWFT आतिशा त्रिपुरा फानक्राक बदल तै अन्य एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन जे तंगनाय बरकनोबो जों इनविटेशन खालायका तै जिनि प्राय 33 डिविजन कमिटी दंगो सिनि Youth IPFT नि ए 33 डिविजन कमिटी नि जत डिविजन कमिटी नि लीडर्स बो फैनाय तै डिविजन नि जत रीजनल कमिटी हेकबा डिविजन नि बिसिंगो सिनि लीडर्स तंगनाय बरक बो सफाय फैनाय तै Youth IPFT नि सिनि स्टेट कमिटी हेकबा सेंट्रल कमिटी नि जत लीडर बो फैनाय बना करिबो सिनि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन खालाय नानै थाङै दंमानि बिसिंगो कायसा कक्तुम काहाम सिनि Youth IPFT नि गोबां लीडर्स जरावा पद्रिफोर खालायै लामा करनाय बरकनोबो जों इनविटेशन खालायजा ते बरक बाहायनो तेइसा जोंबाय बाक्सानो गदाल फैनाय ते बनो कारिबो त्रिपुरा हास्तेबा गोबां थोमकरं बदल तंनाय रनि बिसिंगबो मैक्सिमम चिनि Youth IPFT नि फाउंडेशन डे अब फाइ पार्टिसिपेट खालाय फैनाय ते जोंबाय गोरोङैनो सामं तांनानै बागै बरक वान सग्लाय दंगो आबनो जों बरकनो खा काहामबायनो लामसकनाय ते वेलकम जानांनाय जे Youth IPFT नि फाउंडेशन डे नि प्रोग्राम
आं on behalf अंगै youth IPFT ni tangphang hai keba general secretary अंगै आं Tripura haste ni joto lukurokno no kabongnai sini o youth IPFT ni foundation day ni bisingti hai keba celebration day ni bisingti khlaioi जों joto lukurokni thanibo no kabong mungnargo sini o program a phaioi manjak phainani bagui te o program na naithogrina ni bagui te a program ni bisingti khlaioi sini beskang ni thinang ni lama hai keba sini Tripura ni demand no जों teibo kusugo tisai manani bagui sikla ni fan जों haina hai lukurokni thanibo जों kabong mungnargo kaisa sikla hangkang kaipini IPFT ni bisingo जों tini amono poriskar babe जों khlaimankha je youth ni fan hai keba jubok ni fan abo chini dopha yok soknani bagui hai keba chini dopha buibai satok jagui tongmani yakni yoknani bagui youth IPFT ni must be bini responsibility nango hai keba sikla rokni daitto tongo ba sikla rokni fan tini जों nuka thangnai bidan sabhawo je Tripura o 25টা বছর CPIM তংনাই ন जों tini Tripura hasteni hoite je 20টা seat Tripura sani ST reserve seat tongmani je assembly seat abono जों borokno অন্তত বিদায় khlairei mankha abo saboni অবদান hingkai जों nugo tini maximum Tripura sa sikla rokni অবদান aboni bagui chini siklani fan no chini siklani naharmung no chini siklani je imang no जों abono muk thangkhai tlangai thangnani bagui chini je program जों yagona kha abono जों bwskango jekunu krome जों abono success khlainani bagui tini जों joto central committee youth IPFT ni angoi जों kok chaplaikha aboni bagui tini joratui asukno जों bwskango noro joto nono phainani bagui joto nono chini o pandao phai manjaknani bagui ang joto lukurokno no kobogui no tini ni kok saklaimani hai keba tini ni o chini kok kacharmani no ang asukno joto nono hambai